I gdje ste ljudi? Ja i Ahmed ovdje. I danas snimamo Slender 8 pages. Ok, ova igrica. Strašna ko... Allahu Bož. Ko je napravio ovu igricu? Ne znam, ali znaš koliko je strašna. Ko da igraš... Džemnje, šta je to? Nemam pojma. Izmislio sam tu riječ. Ljudi, ja ne znam li gdje, ili šta, ili gdje ima Slender. Ovo drvo, ovdje na ovom drvetu bude Slenderov znak nekakav, ja mislim. Pa je li ima? Nema nikakvog znaka. Nije znak, tražimo papirić. To je papirić. Ok. Još nema nič. Ima magli. Je, to je tačno. Ok, ljudi, ja kad ustanem ja bolje vidim, pa ja ću sad ustav. Čekaj. Tako. Ja mislila da sam vidio Slendera. Znači, ali ljudi, ova igrica je strašna. Ko konj na stolcu. Aj, Bože. Trči vam. Ja ne znam kako trčati u ovoj igrici, ali postoji trčanje. Oj, mene zabolile ruke. Ja, ljudi, Ahmed drži kameru. Koliko već 2 minute? Ahmed, ti držiš 2 minute i zabolile te ruke. Pa ja. A se to ja mislim najmi. Just ovo strašno. Crkao sam strašno. Ja ne mogu, mi definitivno nećemo stići pobijeti. Nikako. Znači, nije tih para da ćemo pobijeti u jednom videu. Je ono papirić tam nešto bilo? Gdje? Tam. No, ono, tu je negdje bilo. A nema, ja mislim nije. Ljudi, mi smo čore. Znači, jer ne vidimo jel ima papirć na stablu ili nema, jel ima Slender tam ili nema. Znači, a ovo je teška igrica. Sam je igru možda 2-3. Moja sestra ovo igrala, ali nije pobjedila. Što teško ba. Još jedna ograda. Šta ste ograda već još... Či se spuca u drvo. Ne vidim, nagujem igrica. Pa zato. Spucao sam se u drvo. Šta je ovo više? Šta ćemo naći? Već ljudi snimamo 4 minute. I još nismo našli nikoje, čudo. Oj, papiri prokleti. Prokleti papirći, ne možeš ga naći. Ok. Ljudi, izvinite za to. Ok. Još nemam papirić. Prokleti papirić. Još ga. Nije još uvijek traži. 4 godine poslije.
O mati draga, kad ćemo davać papirići? Ono čudona kutica. Šta? Kutija ono. Je to bogat papirć? Aj, Bože. Neću mi ulaziti. U nju je strašno. Kora si u horor kući. Pa i to je horor kuća. Ma nemoj me zafrkavati. Joj, ovo je teško i strašno. Još nismo ništa vidjeli. A može se tu skakat? Ne može. Ljudi, ja ne znam ovo igrat. Meni utrnuli prsti. Jesu li ti bogat? Jes. Čekaj. Mislila sam se rasput. Samo tu da vidimo šta je. Ma ne, to je kutija. Ljudi, ja znam da vi govorite. Nadine, promašio si 54 papirća. A ljudi, ja ne znam ovo igra. Nadine, promašio si 54 papirća. Ovi trovi, bri. Više ima travi nek drveća. Više ima travi nek papirića, mislim. Oj, dragi Bože. Šta je to? Slender, Bježi. O, ljudi, Slender, Jes Bogam, vidio sam ga. O, ljudi, Slender. Ne vidim ništa, to je Feder. Feder. Jel ima na ovom drvetu gdje? Papirić, molim te. Obišli smo cijelo drvo 2 puta i nema papirća. Tako. Koliko već snimamo? 7 minuta. Aj, Bože! Nema ni jednog papirća u blizini! Hoćemo izgubiti. Da put nekla Slender ubije, da se pripadimo, ja ću baciti ovaj telefon. A ga baciš ti kupeš novi. Oj, mati što me boli. Me sjeda. A mogli, šta je? Sja. To je metno taj prst iz kamere. O nema ga nigdje. Eno kamiončić. Šta? Kamiončić. Ko se spuca ovdje? Neće valjda biti Slender voza. O taj kombi, šta je već? Ovi kako se dobro vidi na kameri. Hej, kamer još bolje nego ovako. Kako nić? Pa nećemo mi ulaz. Da pobjegnemo Slendera. Eno ga! Vidio sam ga! Bježi! Bježim, to i radim. Šta sjedim? Vidio sam ga stvarno. I jo sam vidio ga. Nisam ja čorav. Jes. Nemoj da sad prekinemo snimanje. O, ljudi, već snimamo 9 minuta, nema nijednog papirća. U blizini. Tan, tan, tan. Nemoj da pustim sad horror muziku. Pusti. Ne znam. Evo ti se vidiš gol. Gdje? Oh. To će biti za ovaj video. Nismo mogli naći papirć i to će biti za ovo.